Eternal Father, I offer you the body and the blood, soul and divinity of your dearly beloved Son. Amata foli nei mafutanga I rumole. Me puaka TV. Awala tuaine se awale ni pa iema ni malu tato puanga. Fia iela u fionga le tamal puanga u fionga le aki popo. U sese ia pape foli pa ia le au staulanga. Ia tainani le pa ia le au no fugoto. Ia o pa ia le maleo le kanesia. Ke akono mfaltua pape foli fa fengaino mfaltua. Ia tupu mai e o tato puanga. Ia ele whangaruina fōi pa I o Samoa. Ia aile o Iesu mātou leo na tunu umon tofi. Pa ia mwhainga msa ia watu. Ia te utou na tau leo mtawhaioi. Ia mtawhaioi le apostolo le tala I o tala le dei. Ia maisalama le te bahani masi. Ia ele mwhaiona mātou lafua ele mea ele o sa mātou mea. Me lea na tātou amata tuapalu tamale alo me lea ngang pa ia. Ngang pa ia e whiu mai e whātumuloto au na matutu iai na whiu Agaalofa. Au ina mai lo nganga whaola ina I mātou whāpouina mea umare la rangi. Lea tuai ia au ina loto au na malama lea ngang pa ia. Ia lofa mai a te mātou se I o mātou maua le poto. Mai le nā lava nganga. Ma le fia rona soa ni mai. Su Kristo lo mātou wani. Amen. Ia, aftai o lea ua. Tātou whelo ai fōi ni aso de lofa o le tua. A o ne ngalo le whaftai le tua o tua na ia tu nei tau sanga ken. E re koe inga ngala e lo kai au. Vai de osso mai de lava me rola. Yeah. Sa aftai le tua o. Au dir nei aso manei de la. E o mana kana ko inga na ko vale o makua. Ma man kana ko inga e ke le fa kai ma ngai o le aso. Fa longo le kari ro un kuala. O ke fia fa kai. Ai ai lona. O le kele o aso e sau. O le dai kiki vo nga o aso ko koi. Si da ye le kele o le mele popole ka ngaka ide. I me o kupu. Ia o aula ele ai o le whaftai le tua I nona lofa whasoa. Lele o tātou o ria fōri nei aso. Ia o la karaka fōri keimu tau ki o harikako kokasi. O le wheila inga ma le tua whiri nei ia whaftai le tua le maule malo si Veronica. Ia o mātou neo apostolo mātou te o talai le tala le dei. Talai le se awa Iesu o le se aula le kongo le pusi le ka o le tari o Saint Faustina o le ngore nei tusi Divine Mercy in my soul. O le tusi le ka o le mele ma ki kala ia ma ki le fio fa o popo fuse mero o kongo le pusi le. Ai ona o le se awa Iesu o le se aule mai le fofongo o le tatu li faola. E le mai e se fina ngalo o sesi. Po se kamapa ia, po se pikopo, po se kakingari le ai, o le tusi lea, o le fionga lea tua o Iesu na whetalai ai. This message reflects the scripture. O le tusi aule nei atangia, mai ane tusi pa ia. Ia ne lai pea mkako whaikau ia, le tatu ke vai ai le se meo misi. O meo mai ane tala no mai tusi pa ia. Pi o le wati te o mai I e Iesu mei ala tupu ma ora mele le o ele o ingo le upule fai mai foi mai nei o le vang fasa o lo ka komu kupule a ka kope o sifu pe o sae a o sira fia le tua o lata lo na toi a fio mai e le manga o le kua mausia nganga ma fuanganga le incarnation po le liutino tangata o Iesu le na walo o lon tinanga. Ina ia a vea matangata e alu fea
e anu e la vea I tangata, la vea I sea, la vea I koruse. A wai le mwhai si tu kako alu koruse u mara malama o kako ka ngaka angsa. A le alo leo le tua wa fio mai ma avea ma tangata. Ya pea lo kala Paulo I wha ngau ma Iesu le mangu a pe ma Iesu le nganila o ia Paulo ma nganila I o fōri ma ka ngaka o ngau le Agaalofa. O wha ka ngaka inga le apua onga o le Agaalofa. Nena ia le whiau lea. Divine Mercy. O le ingo tau al whiau iu Christic Apostle of Divine Mercy. EADM. O aposkolo e kāna ia le Agaalofa o Iesu. O aposkolo o le Eucharistia. Nena ia le whiau ngai mai le ma whai o mako la e whai tiki me o le mea le kau whai. Kala ia kule foi mai. Time is running out. Awa ke ka alo le kaimi wa umanga kai. Kai pea mako ngeu makua sa loko ama sifo masae ma a o maloros. Le hua o mai vai o makua. Eu fai kanko o fai ni mea. Al sao al me kau fai, la me kau fai. Ai le me ai sao. Moe le kai me kau moe ai. Ala le kai me kau ngana ai. Pipi le kua, kakalo le kua. O le kiuke ngana ka. Nena ia le whiau nei. Ia. Ai pe o la ko kira mai ki kala Veronica. Ia ka vaccina pese a maka ka Polokalame o fa o lo fa kalanga le fa nei. E kakau o ka ko makana. We are running out of time. No one can change that. The truth remains the truth. Yeah, vais ka ko me. Veronica le fa peu lima. O manga o manga pena se piango o le le ka piango. Si fa kai mo ko pese. Vat malo fa kai. Ya se fa uma kula o plan kalanga le on ko kula lo wa no. O le kai mi nei divine mess. E le ko e fai e in ka ko kana.
O lea ua kolu se fulu mo kupu kausaga kalunga kaunuu mai le feʻau Samoa. O le ngai kolu se fulu pe aga faapea kako ke o sikaʻi i le alii. Ua le upo Iesu o mai ngei mangu o iai le amagoa. O le message foi le alai ai ai kokongo o le tawi lea. Anga o le lava kai kasue ai le tawi. O la ia le upo la Iesu, this message is urgent. O se feʻau ngaki. An me leo ia, ui ki pānki ngaki. Nga umanga a makas mo moelo, nge o ko iai, ma nge o vai ni whale mai ni ia mumu, ma nge o whai pae. Wa lei loa po whea oe ti mai nusera, ku sa o alanga mo le te kai. Ka kia laku ni whale mai, ka bia sa māsangi in, ka kou whewhiro in, ka whikau i ka o akure olo, o le ai se ngā mea. O mga walu whare whaidere le sau kai le sipale le kai le tauka maiki o whiwa au kiro o lea ia o le sisiri pe mafua i sea ka siala ka ko ke leo ska i le li o au ke le pirisia le dei au ke le fefo i kaukana langa wau o le ka aposkolo e avea sea o la ulu ia o le kala Iesu a ele a vea le se au nei e ke kuko kasi i le wha masingonga o nganga uma o le o i le se au sila ni ke leo le kako o me o le whaia o aina kupo le mele ma fuia o ko le ango this message is urgent o le upu a maka o le se au le rungo tau that this is the final message to the world e le ko i se au kua o te au muli lea, e ka penga aile na rorangi mo lo koe whio mai. O mai ngei mangu o maua le ama moa, ma le whiau ngei e whanga ki ngaki. Umang whapa ia oe le kāne sia, umang whai lo kofi whai se au o i lo kofi a poskolo, o e fola whaafia e kausanga uma e whaere whaafonga. O ngā fola nga uma, ma ngā mea uma, e leo wha maunga. E se e te mea kupu. O ispo i ngā mwhai au lako o lo ngofo i au kongo o loku o le ai mo seo e kara. O aina a whai e ngana. E a poskolo kako au i fungiskanga kau e whai. O le rui i ngā o le asoro ne. O whai kau anga ngā whima anga pō. I le karangoanga Faustina mai Iesu. Ngā Faustina koi Faustina i Iesu. O aile au whea. A whai oa o le whai do kusi. O aile au whea. In Poland, there will be a spark. That spark will be the messenger. Leanga pupua. Wa i loa Faustina le songa malo si ave se au kongo loma ni me yele Vatican. Ave merkana Iesu au ke pole kongo polani whanga o mai alo yafi ngā o le a pupua. O le au se au ngā leanga pupua o whanga o mai. O fili o le urua i pope ane. First Pope. From outside Rome, wong for peke. Pope yo ange Paulo le lua. Sfuru masinga kalunga uma kena nai se Pope Paulo le ongo, Faustina o le Blessed Faustina. Foi mai e loma mariu. E fa ango fo me lo Pope yo ange sfuru le unia mariu sko ingo makua. Fili do le Pope. E ka uo no for ngana Iesu. A o ke por Faustina como por angira kupu mai le alo yas. That will be the spark. Na kia vese au. O le au se au na. E nga uma arong whae whiwhiringa, sau whiwhiringa. Pope i ange Paulo le rua. Te minga o le suafa ia Vortila. Bishop Vortila. I kongo polangi nga la kura hoi pe melo e dio lewa e ngera o whiwhiri e dio 14 e whai mong suafa. Ka penga kura ia Pope le Pope Vortila lunga i ngon sau e kongo polangi. E ngā ngōlo i ngō fō pekeru. Whai rolo ngō i ngō wha ka mapa ia. Nena e Pope John Paul II. A ki kiro ia Pope John Paul II. O ka penga ngāre a kua. O mo kilo mani me o lego ko whai e ngā ngā. O suma lima ka utanga whai. Ki kilo kunga. Sorry. O le ka ngakarea. Pope John Paul II. Leo avea ngai ma ka ngaka pope mua ese mai Roma. O le dua se lau ongo su, ia ongo su, dua se lau ongo su markolu pope, o Roma uma. Nei ma se outsider. O ia le first outsider o ngoforu, o leo peke.
Ai saulu ka ngaka lea, o longa spanga, o longa skoko le la. Ai, a o longa sumaliu, o longa skoko le la. Maliu whaangau le nga skoko le la, koe maliu le nga skoko le la, a le kai me kongo o longa maliu, o le fiste i, o le ungo le aso le aso le fiste. Ma maliu wau sa o lo polo misila Iesu, whoever lives this message will come to the door of my mercy, not the door of my justice. Esere ma ngai o me whaia le ako. O ngane ua pe hoi ka whio le kai, au le leili nei mea. Langa le akua whamau. Le ai ma se mea nga se se le kusingo le peaune. Faustina, she wrote this book, wai le mafia fia. And nga kalanga o nga le elementary level. Wa uma poko theologians kongo loma. E whai suenga. Whai mani la ko kala, whai a Pope John Paul II, not even a grammatical error. Le ai masinga mea se se o le kusi lea, a le vangu kusia e nga karikura lua ka kolonga levo. Ai le ai ma se mea se e o se mea ka o se grammatical error, se mea se po le change, po le alimela se mea. Ai sea, na uu e Faustina nga kusia i sura ngai. So this message comes from Jesus, and this book is Jesus' book. Leilanga upunga, this message reflects the scripture. So sa moa message pula message ka ko divine message se ka ko ye fa chime mangai. We are running out of time. Ola ya nganga ole o ye tsao. O le nganga fo ngai lo mama i me ye ko i o ka ko fa mal manga le au le le me ye ko i. Ola ni se au mangai ya Yesu. Au fo e Faustina ia. Ja, en je krijgt de relic. Voor mij hier kan wel Faustina. Voor mij de relic. Of ik op Polane met vijf Polane praten voor mij. Ik wil ook wel gaan. Ook in mijn ook ja mooi maar alleen maar maken. Zo'n man weet de relic. Nee, dat Faustina ja mooi alleen maar maken. Dan krijg ik zo nooit maar. So from the morning to my mercy, we are running out of time. Awangi o kako ko fa mo mosi sime ai alofa o roko lua ma laufa ngau mo lo ai ma lo ko mo kako tani e de kako tani e kako se kau ida wala kako o ma fai sa ngai do se kau ida wala le ker ka fa alo ker fai sime. Let's go and do something for God. He had ko mo ngai approve le ko lo na sa de landia wa kau ko lu sa kau ko ma Lana kupua, koku. Ole me kau kio, he came to show us the way. Ole wala kau kio, ka ko poponga ko kala ma polonga ma oi ma makikiba le fengo nga lunga le ko. A ku a ku la hele ko ku. Ya, me se kala va. O sawa nga mualo po fa kau kus. Mo fio kau kala. Me no ku dia me mai kile wa pawalo le mai ke o va kai de sponsor. O nga whaia le maiki lea, o nga whaia o nga ronga mai sera o kala lea, o nga ngai o le mele mo putu. O le mwhaia mo whaia le mo le halu uma. You can't be in two places at one time. O le nao o whawhikai le sponsor i le whangau a sko whinga i le inu lea. I le mei ngā rua ngā lofa. I le whamau i ane kua. E la e le kaukau le kua le me whai le o i le puaka mwhenga. Si le fia le kua le mea ke lulu se se. Le nganga le kalangoa kua i kakau kua aina. Whamau le mole. A whai o ngā kengo whai a le paka. O le si mai mai o a le paka ia. Lana me o le whai a i oe. E se le lo fo le kua ia o e ma. No. Jesus loves us all. O le mea o ke whaia e mwhai mai whaia. Ma wale mea se o ke whakua kua mo kore kongu le mea o ke whaia. Mo fia whai. A ngā ke aro ke musa whai. A ngā ina ke leo le mea leo ki ngā inga mai o mai mamau. O mai mamau e le kau o fia. A o kanga ka poi mamai e mai wheelchair. E ka alo whai de polonga le awara ma le mamau o mai it's too risky. A nā e le fia se lau apo skolo kua. Fia se lau apo skolo o wha au o ko for sistei ko kumu forforanga whai forforanga e pero umanga mea. Anga wha maui kako. O kai a fo karu kua.
o kari ngā mele ira mai o kari wha umarang o venga ma whaida ngā runga mai Iesu o whaida me ngā kairo ko malosi o aku o ke wha ako ko inga. So we just go and do whatever we can, but God will complete the whole thing. Mea ngai lema whaiong ko alo lea kore la au whango lea poskolo. If you're not doing your work, you're not. You're not in a poskolo. Ao le leanga la, ka ko umai whamoe moe kauni mai reri. Ka ko whamoe moe meika ki whaia. Ia sisi runga o engaro ko ruomla wha. Ka whaingai ke alo whamoe rau whanga. So la ka ko nge o kere ngā lo wha pia o rea lo whakamaki. Please a poskolo. Whamore mori ka ko ngā kue. Ka ko whakingo ngā ruenga mo run out le kaimi. Vai nge meo kupuma. Neu wa alu foko ulu le paloka se o le mea ngā laulangi. Ko paloka mo Iesu. Vai po ai ko si paloka fi palme ya sa mo paloka ya Iesu. Ka ki ia nei me se whaia reonga kaimi o kaimi kaua. Al kaimi nge o kala ingo le Agaalofa o Iesu hi wai whai ko kōreri. Nera ka ko pole le palme ngā le pole le kua le wōma. Nea ngā e kaunga kiro seu le mangu e ka ngai le ngātu. Ka ko kiro whapenga o singa kaira mora ngai kaimi ia. Kua kula ngoi kua whinge pai o tanga i whasoa. Ka ko whasoa inga le alofa o le ri. Mō ngai awa ngoa. Ia whaatai fo ile aposkolo ya asana. Mumo fo lo whaatalo whaatu. Pa ia mana malu e malawa lo maua le awa noa e mai mō mai le nei. Fe au mātango fia Iesu le Agaalofa. Whaatai alasana i lo whaakua kere le li, whaakai kere o whaawaiwai lava i ngā luenga, a mese laka whaalonga aku i kele ue ka ngaka mamai ka lo whai. Whaakai lava i lo alofa i le li, le alofa ngā le li le kau avea i ngai ka ngaka mamai. Ia karango kari a kuari me le ki, stranda. Karango alofa le li. O wa mea o oia. Amen. O le ka whapare i lo alofa le li, molonga alofa mai. E ke fiwe alofa e le mecha. We're trying to make it up to him. Now, so what we have to do is kako wola pe ko fai do pe Iesu. E ka kom fai pe au klemere nga fai aka. E nga wa kako mamana ko ye de uska. Ana nga ye na ta nga tao. Kai il aposkolo nge fa palosi au fo lele il makaukia o longa ngangol kula i le alofa pe le alofa le fa pe alsana ongo Iesu ia fa penga fo se o ki nga kawai vai ele mako nga kale akoko ai pengo fa makala inga le vai aso ko ngai ngo wa kaya le feo kaya o wai ya kele me un maliu ka ko faola le sa kaulo o nga ko e mai malinge fe au oka le fofola mai ngol fe au o ngala vale la yo o mai kular ni o le maka o kia la nge fe au se peila o le faanga o Faustina Iesu pe fo in kala mai el kuanga nge ia le maka o kia le faanga o le nge ke nge fa ka va o ka ko uma ka ke fa ka va al sila fanga leli ai a e whaakaua ngai ke le mea ia ke oi ngai ke ngofo mo oi e ke mawhainga e whaongaanga e ke ia whaau whale le nganga o le li ia oi le nganga o le li e o kia i lo ka lofa i le ngei whe au le koe au mai e le li ai se a mora ka ko wala ku le langi e le whapenga mai e sulanga whe au e koe ala Iesu le langi no o le alofo le li auange i mau ka ko wanganga i le afi le makaukia le o le wheau le o le ka ke launga le kakalo le ngei makako launga i le makaukia o le koe momoli o Iesu maliu o le Iesu poponga o longa i kua ma longa i ku kangaka ma longa maliu Iesu e momoli longa ma e sila ma le kama o le momoli aku ka ko poponga ia la se message le a Iesu ya Faustina. Il fe awali ngai e o se kangaka nga mai. Ai fa per kala Iesu ya Faustina. I'll say it because this is from the book of the diary quote my le kusinge Faustina. Pa mai Iesu ya Faustina.
ngo wa enter Faustina kongo le chapel. For my Iesu, my daughter, help me to save a certain dying sinner. Say the chaplet that I have taught you for him. When I began to say the chaplet, I saw the man dying in the midst of a terrible torment and struggle. His guardian angel was defending him, but he was, as it were, powerless against the enormity of soul's misery. A multitude of devils was waiting for the soul, but I was saying the chaplet wholeheartedly. Ole winga la ole fasamoanga le feau. Tila fia Iesu se nganga o se kama wala kalaka maliu au makuwa makaukia ia le walainga uma ma lunga mai le pongi sama le pauliuli o sakangi e kape saungi le soul e maua le soul e avele afi. Eva aila ile lofo Iesu ele ifa fiki la Iesu le soul le. Ki ngā labang sai kia le angasala ele ifa fiki o ngā lenga musu lo Iesu e Faustina. Lau mai le chaplet o angangafi. La lau mai mo le nganga lea. Faustina saw this because Faustina is a different level if le spiritual o le mele wakupu. That's how makaukia o le alofo Faustina, makaukia o kalkongo Faustina le fe au. Now she became in a different level. Waba ai Faustina mele wa kula mai. Waba ai Faustina le kulanga o si soul wale se abangoa wale mafaya elanga guardian angel o nga koe kakalo there's too much wa kele ya evil was around saunge ave le soul. Nga makango kwa Faustina ku a kolong wholehearted le li lau aku le chapter Ola me walau lumo le akua wa si Iesu maliu Iesu poponga I longa kama elo fangia le nganga le saisaikia o la saisaikia aku le afi. Ola me nga oifa mai ele I uma le launga le chapel ba e kunga Faustina wa susulu mai le rays of the image right ile kama lo le kakia. And the next minute ba e kunga Faustina wa fele lei uma wa o fele lei uma mo o le pongisa o evil will run away. They were in panic and were mo ese aku as usulu le rays of the image of Jesus wa kava umai yes kamalea ile le ngaka le makaukio le chapter o Yesu o moli long kama al makaukio le rays o le winga le kala Yesu rays le o le kala siale ke mo mai le rays pe e molia le kakalo mo le kangaka la kalioki po so se mea la ke ole akwai o le mea langa kupu wa so sola ese wa panic evil will run away and wa kaba umas kamalo le I le rays of Jesus and he died peacefully. Maliu filebu le lofa le ole ole o mai le so a ela o le chapel manga kua upungei manga kua le lofa le ole kua o le ela ua o mai ura fabla no jam o la ir fam con nga Iesu ai la wor kalore karangol mo ka kario o ke ku le mao le kario ki molo ka mai nani o le fa o no le mai amen a fa le la ua ne se me pu ma dang a o me fu la fe me Iesu o ke le me fai un o ko kasi ala ula e alu I se ka pena me na ku ke manore ma ka ki mai ya o kasi ala ke un malola ko se le chap amen mo wala Faustina lau le chap o so la uma ke a po te wala mo o ka ngo ku le au le mai manu le ko te pe al kala ko de singere ngaru mal pungi wo kumu de mo le ngonge allo ku poco paquet mo le mi se ka fe ka ole fa yo ngonge ya fa ku paquet ngame me fe me ko no le fa yo wanga sa ya ku ro paquet fe ka ngo suola alla ele mo ka fa mo ko fa ku se mo ai vai ku se u ka ngonge wo si dia ero e ngai no na nga cho le fe me ya ko paquet ko mo al fini pa puku ko mo le beo la kare a puku wa ku sino mo sa puku wa ya sa lo pake no mo fa puku
Ora me fai, porque como mo fora. Alu mo foi karango le ukala. Mai kilo ye le uka. Alu sel mo foi apa ke koi mo. Mo folo mo ko va por mo ko. O mo pa ke le ku le ukala le por le me le fai. Ai ko alu ko son pa ke mo pa ke. Ko ki aro ke alu pe mo foi o. E la kula mo ko mo fa ma ko lo ke mai le kai. Sua mai le kai. Sa wale kai sa wa ngalu ka amigo de do ko ngongele o ka mi uma lo le ngalu kai e ro ko lo ko me i da lo ku mo lo ko ya lo do ko e vai ma ave si o sa lo ngalu ko ka amigo ko ya ma ave si o ko o la ya se ko ave kai e ngat ka mo ro pa ke le mo se ko le mo ko e sa wala ngam de vai ko a ver nga le mo pa ke ka mo fora alu du mo le kan skia mo foi nga o ka ka nga sa mo yo me nga foi me dicho ka me la po lo mo me pero mo me ke le lo alu mo foi du mo le kan skia ale alu mo foi se mo ko ala lo nga wo fa ma o Iesu ko me fa fa ma o de chocopio me mo foi du mo o le makawhanga na o le ola. E sau wai ave o le Agaalofa o Iesu, rays of mercy. O mea nganga vai le sabi, mea ngaka o waves of mercy. O le ngalu ngā o le Agaalofa, e sau e pakule o ngonge al sabi. A i ruma le ukariskia, mea ngaka o rays of mercy. Ave i o le alofa o Iesu, le iei le Agaalofa. E ke ngofo i ruma le ukariskia, e surungia o e avenga, ma wha mamaia wangsa. Ya lolo mo nga o ki ara ngo fo mo le kaski era e ko nga mera chaplet ne fai ka ko le chaplet ya to save to ma ko kala Iesu ai la wole chaplet de kala nga ka ma ya o ki it's also a final hope for salvation ora nga le la mo le chaplet de kala nga ka ma pa fo ma ya le o ki ka o le kupo i saramo ma sa ma nga loan le ke le mama e lo ma ka fa fang ka ko mo fu no fa me e le mo fa e ka o mo fa de la lania ko ale mo fa we need to come together o le foi me o ko nga mo fa pe na de ke le ia o ko le fa ko mo fu o ko ana ngolo pulang fa pa ko ka o ke ka wa ku ya ke o ko au ko le versa o fa mo si mo nga o ai ele me ko ele va pe a fai o ko o ngala be ele o kan kai o le o tsa e o ai se ta fai so dai la se wina sa o Iesu is a king of mercy ai o mai ko e ga kai e se ma fuori le fai o ka so fa mo le mole divine mercy fa mo le mole fai singa unha luenga ai o le ma ngai o lo ko anga fai me e fua i lungo lo ainga wa o ko kere lo ko ngau mo uso mo ko fasine o ke e pele ya kon ko mai e le mo foi se me mo o ngalo o ma ko foi pele o puleni Iesu a uma mo foi ngai me a ye karsia fa so ai mo la fa ngau mo ko ai o ira ke lo o me fenga lo ngale ko e le vale le ko la ga u felia ave me mo foi le la so ka kalo fai ka ko ngalu mo oe ai mo mo ai lo ko lua ma le sangau ngala mai ka mai ki le ko ya oe ko fa fo ya ko ka mai ki le ko al me le oe le lo ko si ko manga ka mai o le lo po fe o ka mama ki na pa kai ko manga pa algo su mai lo pa ngau ko si algo su mai lo pa ngau ko si wala ngo me lo fare ko nga mai a o ko kausi ma va ku ya o le kai ile mai le ko ka me kai si me pe kai o fa ka fang pe fa ka ya ku ya ko fa fo ya ku ya sia mo le o mo ka ko mo lo fa lo singa kwala pingi no scape se ma nga ka fa ma wa ya Iesu ne ya ia le o lo Iesu se fa kalenga fo Iesu con le diary
O la o ki e su fia sa mai kalasia ia kako. Pela o saunga ale aposkolo ngai. A kako le ngalo lui fa fenga sa mai kalasia. Ia fa ngalo ole pela mako ngalo lui la fai oi I musila. Sa isa se kama ika I mako vasenga I mako kapo sai I vai moso. Wa ka umaya kia wa longo maya kia o se kasi o kenyo mako ku. For my momo mia kalosanga were diagnosed for cancer skengi. Al kengi le she comes from a well-known family in Samoa. O ngafala la ukala e skengi le longo mai la ke feloa ila ba ngal wengo skengi le wa mai. A lecturer, a nurse, she's a smart girl. Skengi le longo mai e fengal wenga le officer wa mafakia la skengi le officer wa find out skengi le wa mai wa find a treatment of cancer. O failo e skengi. Pe a bili e so ko lua ngai ke lo la ai pe ma fai ko mai se mo la ko ma ko se singa bili lo skenga I the following day I call my skenga family e mai o langa o ko lua skenga e pa langi skmalo malang fangau they want privacy fa ko la kala yeah it's all right ka ko kalia me la le manga ongol kamalo but la ka ko moria le iba aso novena for her kusape ka kele yo ia ai mo moli le iba aso novena o e mala me fainga mass mo moli mala mass for her mo le skenge le ka o mali ma na mako moli le iba aso novena o mako le fainga mako o ia moli le iba aso novena mo moli mala mass o ka ikai ka ke mass every day moli mala mass o mako le fainga mass nga umolo la ia wa ku ulo le au le mela nga kula e mai wa o isi mako mai mo ke o ia fai novena ai ku wa e malngor kengi le ole bala na ba ile mako le novena wa longo mai over a year and 3 months na ba ile mako le koe ai pawal mako meng fai e mo moli per kengi le mako novena malabo isi mai ai after 1 year 3 months ai ko kon malole ai ko kangila o ke fo kon ko kengi le officer le la ke friend fa malo ke Veronica u fale ko le ma skengi fa ko la me o e for my o la hospice o fai akulo e ma fai anga e ko la e si ko lua fai e ma lia longa loko e apa ko mai se bangoa mo anga friends mai la onga ma ke fia hasia ko ya si ma ko uso fa le anga really lo Kenya the next day I get call Miss Kenya la okay ma ka malo but o la hospice I North Shore o kalilo ia never mind la mako wo ko tell fires kamalo family mo ke o ko 11:30 by kemi ngal covid au allow le 100 kanaka visit families fa family fa kamalo fa fe kai kele mo ke ka ngu o 11:30 le hospice ia faila o kala ifonga e ma mau kele ia over the bridge o in offshore ai mainga mako ka bale ofa mai le sikenge mako e sau e iva ngo folanga o langa ben e ko valu mako mai fainga Iesu ia o mai failo mako kala cars fulu paka ilo fale fa ki kiel ko ka vale ka ko off no shore the next day o mai we all wear red and white mako ka penga no makeo o la alu mako ka vale o mako anga in offshore e fa pe mai kala le sikenge vai e o ka ko ke o le siku e su escapo parking o luma le parking o le hospice nga o le kumu kere kai mau se pak yo ka ngolo mo moli le chapel a lofa ma Iesu e fa nga ma se mako parking ya e mo aku le ase singa le wa mai le mo ke o skenge le o over ka sanga le foko amo le mo mako ka mu mako kunga ku kakala le me kas ya le parking right in front of the entrance door to the hospice la kwal maka bale pakal parking de kusa fa ngo me Iesu mako parking mingala kala pui e ka penga Iesu pe ko wo ya sin mai o kanaka anyway mako aku ko kongo ia le reception ia sai ni mama ko ngom kusi mako address fa ka vo pui ngo ke mo mai se si ai ropo kanaka le mar kaminga ka mo wai loa ko lor ka malo o mai los ka malo malo nga fingi mako feilo ai ka iro mako le poku ia ko muli malos ka malo mako akunga kalo fai bunga le ro mai mako it was a very sad time for us to see her anyway mako akulo mako ko kuli fa ka milo longa boenga fa pero lo kala
Ia vai oi, I won't mention names. Vai oi, a kongu e ke lolonga mai ngā māko, pe a ele lolonga mai ngā māko le se a whainga. Ala a kako si i mai whaakasi i alofa mai le li o pupuanga. E le moli koe le chape ma kano sanga, i le li mo oe. Mako whai aloa, whai le pespesenga, whai le vi inga umalo with our whole heart. Mako mo moli lo mako kano sanga o le chape isi kengi. Ko ku uma mako e lau le chape mal molingi o mako loi maka i le kulanga o mako vai e. Uma mako chape, whai lo mai lo mal whaikaunga o le kuspa ia le li o le healing a le li. Uma lo le ngā, ku uma lo kengi. Anoint her and everyone with their wholehearted, one girl pray over her waka kano kengi ko kasi lunga e kakaya o le music. I fight o le healing with a whole heart. Uma loa, whailonga makoluse, ala kofua kangaka malanga whaakofa, malanga whaamawai. Uma loa mako mailo i kua, ala kulos mako mailo skamaro, moli mailo mako. Makeo maila, mako, we were in tears, mako sad, but we were in tears of joy, wa mako, wo yele alo foleli. Wo Iesu nga mako nga moli kalsanga iskeng, finally. Ai o le po, afale walu, ai ka kangila o kelfongi. Ka olongo me kiau. Veronica posola ana at 8 p.m. that night. We don't mention it. Posola skeng I kale banu po nga a posola wa aveleli. Yonali sibe wa mako oli. All the following day, ako bili mai skeng al officer. Veronica, ia eke mali fa ko ya fa mai. Ole o kalu sanga mission ko pe vain ko singing along a mass. And we sang her mass. Kale kumul mass o kengi because the nurses. She was a lecturer. Kale kumul falsan mes. Le mako divine mercy. O mai mama OGA. O joy mo mai le mako choir. O lo mako mes skengi. Ai nga ruenga ri. Aru pe afainga nga rue. Ai ana ese nga rue. Kai pe ore la au. Mai aku lo ale ko. Aru tkamaro Amerika pula. Foi le ko. Amerika pula. Ba fi ai kalo marka un kalo o sako kalo. Ana tau kura le pusaisa lua aso ba kungo mimini. Ba me lo so le anga mo te kalo e ai a lua Amerika pula nga me me Iesu. E I lau me sai. E kere lo Amerika pula kura le pusaisa. Ana me whaile pua ku e. Ana ri puku e mana maka usua kungor peko. A wo so ale lau me Iesu. Ana me anga sai. You got to do your part. E iai ka ko me fai mea uma o mai le ka o kon mai e lo parte play lau kalo alo as mu de ni e le fa pena un ka kilo e we got to play our part ale ai e fa mo simo ina ka ko ya o uma ka ko ken Ranga sim kwale la bangi kai mi se o mai bore ki ta ko ma me ki kula ko ya ka me pesa ma vai ka ko fa ka ya kuwa la ia ona la lia ia u fe
au o ualo fa uanau nau e au na ia te oe e talia o au atoa fai mo oe e whaavavau e au na tu ia te oe ia e talia o au atoa tai su o matu tai lo fasoa o le poto o lo lavanga o fa lo me matu fai i tai matu ki talo no fai u nei Polokalame ia lofa Iesu tau ia na to e na ona nei tupe matu fai au fa manianga le ngate le matu ki talo fo mo e mamai fa malo lo na to mafkia e ngatu ai pea i de lofo la fio va mi fo TV a mai se mato no eu fiquei pensa mo le anga lofa mamana o Iesu mato lau de toto me vai sau waino mato no mai mai nei mo le file mo mato uma toto me vai le puna mai fina malo Iesu wa vema puna le lofa fa mangalo mo mato o te fatu tua i laua fionga. Le tōtoe ma le vai lena puna mai le finangalo Iesu. Wa vea ma puna o le alofa wha mangalo mo mato. O te fatu tua i laua fionga. Le tōtoe ma le vai lena puna mai le finangalo Iesu. Wa vea ma puna o le alofa wha mangalo mo mato. O te whātua tua i laua fionga. Sangata Fausti nai, sie mātou, tu whai atu rea te oe. Kua whau tamā, lealo, mone anganta ia. Amen. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world.